Ni abaperezida bafite abagore beza ndetse bakaba bafite ubwiza butangaje mu buryo bugaragarira buri wese. Ubundi mu busanzwe abagore b'abaperezida ni abantu baba bakeye cyane ndetse baniyitaho, kubera ko umugore w'umukuru w'igihugu aba ari umuntu ubona ibyo akeneye byose ndetse akabibonera ku gihe. Ibyo rero bikaba bituma abagore b'abaperezida bakunda kuba ari beza. Gusa ariko nubwo bimeze gutyo ntibivuze ko abagore b'abaperezida aribo beza kurusha abandi. Bivuze ko rero mu bo tugiye kubereka, niba uri umugore ushobora gusanga bose ubarusha ubwiza cyangwa se ntawe uguhiga. Naho nimba uri umugabo ukaba ufite umugore, ushobora gusanga abo tugiye kubereka bose umugore wawe ari ikibasumba kubarusha. Uyu munsi rero twabategura urutonde rw'abaperezida 10 bafite abagore beza muri Afurika. Waba urimo kwibaza niba umugore wa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaba arimo, cyangwa se ukibaza umwanya yaba arimo. Niba ari gutyo bimeze rero, kurikirana uru rutonde tugiye kukugezaho. Icyo nzi cyo neza ni uko uri buze gutungurwa rwose. Nawe ngiye wabateguriye kino kiganiro ndetse nkaba ngiye kukibagezaho, ushatse wanyita Narcisse. Ku mwanya wa 10 turasanga Gaziriya Murangagwa. Gaziriya Murangagwa ni umugore wa perezida w'igihugu cya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Uyu mugore akaba yaravutse ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1963. Uyu mugore kandi akaba ari umubyeyi w'abana babiri. Ikindi wawumenyaho ni uko ari umugore ukunda kumvikana, akaba agira umutima mwiza ndetse akumvikana n'abantu benshi bagiye batandukanye. Naho ku mwanya wa 9 turasanga Nadias Lourenco. Nadias Lourenco ni umugore wa perezida w'igihugu cya Angola João Lourenco. Akaba yaravutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1957. Akaba ari umubyeyi w'abana babiri. Uyu mugore akaba aza mu bagore bafite mu maso heza ndetse bakaba banakunda kwicisha bugufi. Akaba yarize muri kaminuza ya Gusarena Neto University. Iyi akaba ari kaminuza iri muri kiriya gihugu cya Angola ndetse akaba ari kaminuza ikomeye cyane. Ku mwanya wa 8 mu bagore ba perezida beza ku mugabane wa Afurika turasanga Shepo Motsepe. Shepo Motsepe ni umugore wa perezida w'igihugu cya South Africa Cyril Ramaphosa. Uyu mugore wa perezida w'igihugu cya South Africa akaba ari mushiki wa Patrice Motsepe. Uyu nguyu akaba ari perezida wa Confederation Africa Football. Naho ku mwanya wa 7 mu baperezida bafite abagore beza muri Afurika turasanga Denise Tshisekedi. Denise Tshisekedi ni umugore wa perezida w'igihugu cya Congo Felix Antoine Tshisekedi. Iki gihugu cya Congo akaba ari igihugu gikunda kumvikanamo intambara cyangwa se kikumvikanamo umutekano muke. Akaba ari byo bintu abantu benshi bakiziho. Gusa ariko nubwo bimeze gutyo ntabwo bikibuza ko perezida wacyo afite umugore mwiza w'igishongore Denise Tshisekedi. Uyu mugore wa Felix Antoine Tshisekedi akaba yaravutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1967. Ibyumvikana rero abazi guteranya ubu akaba afite imyaka 57. Akaba yaravukiye Bukavu, aho rero akaba ari mu gihugu cya Congo. Uyu mugore akaba aza mu bagore bafite mu maso heza ndetse bakaba bafite tayi igaragaza ubwiza mu buryo bugiye bugaragara. Uyu mugore wa Tshisekedi akaba ari umugore ukunda kumvikana ndetse akaba akunda kwicisha bugufi mu buryo bugaragarira buri wese. Ku mwanya wa 6 mu baperezida bafite abagore beza muri Afurika turasanga Jeannette Museveni. Jeannette Museveni ni umugore wa perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Igihugu cya Uganda kikaba kiza imbere mu bagore bafite ubwiza butangaje ndetse n'abakobwa beza nabo bafite ubwiza nk'ubw'ababyeyi babo. Uyu mugore rero nawe akaba azi imbere cyane mu bagore bafite uburanga butangaje. Akaba yaravutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1948. Ubu akaba ari umugore ufite imyaka 76. Ni umubyeyi w'abana babiri harimo Muhoozi Kaigira Rugaba ndetse n'umukobwa we mwiza cyane Natasha Museveni. Uyu mukobwa we nawe akaba azi imbere mu bakobwa beza babyaye n'abaperezida hano muri Afurika ndetse bakaba bafite ubwiza butangaje. Uyu mugore wa Museveni akaba yarize muri Makerere University. Iyi ikaba ari kaminuza ikomeye cyane muri icyo gihugu cya Uganda.
Ku mwanya wa gatanu turasanga Tasira Amero. Tasira Amero ni umugore wa perezida w'igihugu cya Egiputi. Perezida w'igihugu cya Egiputi akaba yarashatse uyu mugore mu mwaka w'1978. Ikindi kandi wamenya kuri aba ngaba ni uko ngo bafitanye abana batatu ndetse bakaba ari n'abana bakuru. Ku mwanya wa kane mu bagore ba perezida beza ku mugabane wa Afurika turasanga Zinasha Tayichu akaba ari umugore wa perezida w'igihugu cya Ethiopia Abiy Ahmed. Icyo wamenya kuri uyu mugore kandi akaba ari umunyapolitike ndetse kandi akaba afite n'abana batatu. Uyu mugore mu bijyanye n'ubwiza bwe ni umugore ufite mu maso heza, ukunda gutambuka neza ndetse afite na size nziza. Mu gihe ureba uyu mugore ntabwo yakwiyumvisha ko ari umubyeyi w'abana batatu, ahubwo iyo umubonye bwa mbere wagira ngo ni umukobwa kubera itoto ry'uruhu rwe ndetse n'imiterere ye myiza cyane. Ku mwanya wa gatatu mu bagore ba perezida beza kurusha abandi ku mugabane wa Afurika turasanga Remi Tinubu akaba ari umugore wa perezida w'igihugu cya Nigeria Abiy Ahmed Tinubu. Uyu mugore akaba yaravutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa munani umwaka w'1960. Nk'abantu bize imibare cyangwa se bazi guteranya imyaka urumva ko bafite imyaka 33. Akaba ari umubyeyi w'abana batatu harimo Sei Tinubu, Habibat Tinubu ndetse na Fras Tinubu. Uyu mubyeyi kandi akabereza muri African University, iyi akaba ari kaminuza ikomeye cyane muri kiriya gihugu cya Nigeria. Twihuse ku mwanya wa kabiri turasanga Fatuma Bio ni umugore wa perezida w'igihugu cya Sierra Leone Julius Moji. Uyu mugore akaba ari umugore ukora akazi ko gutunganya amafilimi ndetse kandi akaba afitemo n'amaporoje menshi. Naho ku mwanya wa mbere mu baperezida bafite abagore beza muri Afurika turasanga Jeannette Kagame ni umufasha wa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Akaba yaravutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1962, avukira mu gihugu cy'u Burundi. Jeannette Kagame ni mama w'abana harimo Ange Kagame, Ivan Cyomoro Kagame ndetse na Ayani Kagame, umwe mu bahungu bagize CTU ishinzwe kurwanya iterabwoba mu Rwanda. Ni hano dusoreje ikiganiro cyacu. Nkaba mbashimira mwese twabanye muri iki kiganiro, naho njye kibagejejeho ushatse wanyita Narcisse.